Добро вечер. Четврток 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Евто, почитани гледачи, а вие сте на вистинското место. Зошто, бидејќи во наредните 60-65 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва првиот дел од интервјуто. Интервју кој е делено на два дела со Мирољуб Петровиќ. Минатата недела се случија две грозоморни случаи или два грозоморни настани, каде што загина или бе убиени 17 луѓе, 17 деца, 17 луѓе кои живеат во соседна Србија, во Младеновец и во Белград. Што предходеше на се оно што се случи во Белград? Како е создаден тој амбиент? Има многу обвинувања. Имаше петици за затварање на телевизиите Хепи и Пинк телевизија. Иако знаете за волја на вистината, младите луѓе воопшто не гледаат телевизија. Младите луѓе се закачени на социјалните мрежи, се закачени на YouTube. Ако анализираме YouTube-от или ако анализираме социјалните мрежи, тамо главната звезда, убедливо најгледаната личност на YouTube и на социјалните мрежи е Мирољуб Петровиќ. Повеќе години наназад Мирољуб Петровиќ сушност испраќа одредени пораки дека училиштата во Србија се гнездото или центарот од каде што се шири злото, од каде што се шири дрогата, неморалот, одредена проституција, порнографија, пороците, каде што се воспитува една младина во одредени или врз база на одредени принципи кои не гарантира дека може да се изгради едно здраво општество. Едно одлично интервју со Мирољуб Петровиќ. Ние пред 2 дена во вторникот, некаде околу 22 часот, објавивме вонредна политичка анализа, која што може да погледат сите кои се мембари, мембраси или ако корисат опцијата membership на YouTube каналот Васко Евтов. Ако сакате да погледнете таа политичка анализа која трае некаде 40 на минути, станете мембар на YouTube каналот Васко Евтов, ќе ја поддржите работата на YouTube каналот Васко Евтов и порталот во Центар, меѓутоа ќе можете да погледнете една одлична политичка анализа. Значи вечерва 60-65 минути одлично интервју со Мирољуб Петровиќ. Во недела вториот дел на интервјуто со Мирољуб Петровиќ. Останете со нас, сигурно нема да зажалите. Мирољуб Петровиќ, под мач бато. Србија не дојде под мач бато, туку дојде, да, Србија дошла. Овде ќе да лети перие, брате. Овде вие дојдовте под пушка или под пиштол бато. Минатата недела ви се случуват два масакри. Два серијски убици. Еден во Белград, како вели Александар Вучич, во елитниот кварт, во едно од трите најдобри училишта, Владислав Рибникар, нели? Фамилија Рибникар, која е всушност фамилијата кои се основачи на дневниот лист Политика. Многу блиски до НКВД, многу блиски до КГБ, многу блиски до таа ГРУ руска линија тука на Балканскиот полуостров. Значи тоа е фамилија Рибникар, нема ништо велам. Таа фамилија со ова, меѓутоа како символика чисто да земе. И второто ви се случува во Младеновец. Син на подполковник во генералштабот на војската на Србија. Како вие тоа ќе го дефинирате? Вие ова го говоревте. Пена ви фати устата. Дека дебилана ги нарекувавте училиштата. Дека баравте луѓето да ги испишуваат децата од училиштата. Па дури Блиц и Курир на насловни страни ве става. Бара да одите у затвор. Колку пати сте биле на насловни страни на Блиц и на Курир? Многу пати. Тоа е ко партизанска споменица нека. Тоа е за мене види. Ти ако си паметен човек, мораш да будеш малтретиран од стране дијаболика, сатаниста. У Библија пише сви кои хоće живе побожно во име Исуса Христа биće gonjeni. Čim tebe niko ne proganja, znači da nešto s tom nije u redu. Da si neki kokošar. Tako da to su za mene najveće odlikovanja što sam bio na naslovnim stranama tih satanskih medija. Ali, pazi, to što se dešava sad, to je sad trglo neke ljude. Ali ja ću ti reći jedan drugi podatak koji je mnogo strašniji, o kome se ne priča. Ti imaš svake godine u Srbiji 200.000 abortusa. To je 550 dece dnevno se ubije. O tome niko ne priča. 550 dece dnevno. Имате некоја формулација дека, како велите, болести на срце, па не знам, рак, меѓутоа абортусот е на... Sad su abortusi skočili prošle godine, oni su prvi uzrok smrti u svetu. Pa broj 2 bolesti srca, pa broj 3 rak. Znači, ti imaš 550 dece se ubija dnevno u abortusi u Srbiji. Nisu za to krive samo majke, nego krivi su i očevi koji su rađali i pravili tu decu, koji su nezainteresovani. O tome niko ne priča. Во Србија 550. Znači 550 u Srbiji. Ja ne znam koliko u Makedoniji nisam se ispravio. Тоа е frapantno. Pazi, to su zvanični podaci. Cifra je verovatno veća. Da, no оние црни абортуси што ги прават црни, набри лекари и така. Tako je. Znači, o tome niko ne priča. Во светот, како е во светот, например? Па исто, црна погибија. Pazi dalje.
Ti imaš na svakih 15 minuta u Srbiji da policija zaustavi vozača koji ima povišen nivo alkohola u krvi. Na svaki 15 minuta u proseku. Znači, ti imaš alkohol, se prodaje sa... Znaš koliko ljudi gine u saobraćaju, koliko se dece zgađaju u saobraćaju svakoga dana, koliko pogine ljudi. O tome se ne priča. Jer mediji, razumeš, objavljuju šta se njima sviđa i šta im je naređeno. I sad ti imaš jednu situaciju da su poginula deca, da su serijske ubice. To je sve očekivano u procesu demokratizacije ili razvaljivanja jedne države. Jer šta je demokratija? To je drugo ime za satanizam, gde su legalizovani svi oblici nemorala. I onda se, ali to se dozirano dok narod bude još gluplji, pa onda se dodaju novi zakoni, pa, evo ti danas imaš u zakone, ne znam kako u Makedoniji, u Srbiji, ti ako se oženiš, pukla ti je pogibija. Žena okrene telefon, muž me maltrevira. Odmah ideš batu u zatvor. Nema da proverava da li ona laže ili ne laže. Gotovo. Znači, kad se oženiš, pukla ti je pogibija. Samo jedan telefonski prover. Znači, ti, kad se oženiš, bato, ti si dobio gazdu. Gazdarica. Gazda ili gazdarica, zove kako hoćeš. Znači, nema povoda da te vodi ko kera, ali prema tebi može da se ponaša kao prema keru. Znači, letiš iz kuće kad ona kaže. Ovaj ambijent koji se создаваше. Гледате, дури во некои контексти, ве спомнуваат вас, Кристијан Голубовиќ, Миломир Марич, дека вие се создале амбиент да се случи ова во Србија. Нели вие со овие ваши фрази под мач бато, нели Кристијан Голубовиќ со оние реални шоа, Миломир Марич кој ги интервјуира сите овие, нели, Чичелино и остале, убици и така натаму, нели, луѓето од таа страна на законот. И всушност, нели, е создаден амбиент кој рефлектирал и експлодирал со овие двојни убиства. Прито никој, нели, не ги анализира фактите, а тоа е дека станува збор за млади деца кои воопшто не гледаат телевизија. Телевизија денес гледаат луѓе кои се постари од 50-55 години, пензионери, во најголем дел турски серии. Овие млади деца се закачени на интернет, закачени на социјални мрежи, закачени на TikTok. Сте учествували ли вие во создавање на амбиент да се случи ова во Србија? Јас сам признал како YouTube звезда која нели наметнува нови вредности, нови стандарди така натаму. Јас сам признал kad su me optuživali ovi mediji koji si sad spomenuo, ovi objektivni, nezavisni evropski mediji, ja sam priznao da sam ja odgovoran za sve ovo što se loše dešava. Ja sam to priznao kad su me privodili u policijsku stanicu. Ti znaš da je 1725. godine ruski car Petar Veliki umro od upale bešike. Ja sam priznao da sam ja u jednom od mojih prethodnih života bio nadri lekar koji je lečio Petra Velikog. I ja sam mu rekao, nemoj da ideš na hemioterapiju, nemoj da ideš na vakcine, nemoj da ideš na zračenje. I on me je poslušao i zato je umro. I ja sam i to priznao. Znači, ja sve priznam da sam ja za sve kriv. Znači, kriv sam ja, Milomir Marić, Kristijan Golubović i... Znači, ali šta je poenta? Dobro. Za ozbiljnog čoveka. Da. Za ozbiljnog čoveka. Ozbiljan čovek, znaš kako je mene moj otac učio? Za sve u životu što ti se loše desi, sam si kriv. A ako ti se nešto dobro desi, sam si zaslužen. Znači, da li si ti čuo, kad su bile ove pogibije, ili druge bilo koje nesreće koje su se dešavale svih ovih godina, decenija, da su ljudi rekli, ja sam kriv što ja stradam, ja sam kriv što moje dete strada. Ne. Dobro, što to kriv je neko drugi. Kriva mi je žena, kriv mi je poslodavac, kriv mi je vlast, kriv mi je NATO, kriv mi je Vasko Eftov, Miroljub Petrović, neko drugi je kriv. Znači, ja ništa nisam kriv. I to je filozofija, goveđa filozofija, majmunska filozofija, i to ti je filozofija narkomana. Narkoman je nesrećan. Moja majka neće da mi da pare da se drogiram, ona je kriva. Kako druga deca dobiju? Ti si kriva za sve. Razumeš? Znači, to ti je narkomanska filozofija. Drugi su krivi. Znači, neko od drugih kriv što deca stradaju, ali roditelji nisu krivi. I navešću ti mog prijatelja, citirat ću ti mog prijatelja doktora Vlajka Panovića koji je radio na VMA, on je radio sa narkomanima i tako dalje. I kaže, Miroljube, ja lečim narkomana. I on plače svojoj majci, mama, donesi mi drogu, ovaj mi ne da, ovaj doktor, ova džukela mi ne da se drogira. I mamica kaže, mama mu dolazi krišom mu daje drogu, brate. Ja lečim njeno dete, ona krišom mu donosi drogu. Miroljube, roditelji su katastrofa. To je rekao čuveni doktor Vlajko Panović. On je sad u penziji, pa neće imati problema što ga citiram. Roditelji su katastrofa. Ne brineš o svom detetu, bato. Razumeš? Evo sad sam bio u Novom Pazaru, Milina, brate, šetam korzom, 300 kafića. Nema u nijednom alkohola. Lepota. Lepota. A ti to ne možeš da uvedeš, razumeš? Znači, ti ako uvedeš red, spomenuo si internet, klinci su na internetu. Dobro, što? Ti na 2 klika na telefonu, prijatelju, na 2 klika, deca mogu da uđu da gledaju porno sajtove.
da gledaju nasilje, da gledaju seks sa životinjama. To nikog ne zanima. Imaš softvere koje možeš aplikacije da instaliraš deci. Ne zanima. U Saudijskoj Arabiji, ismejavaju muslimane kako su oni zaglupljeni, zatucani. U Saudijskoj Arabiji postoji državna agencija koja blokira sve sajtove. Ti u Saudijskoj Arabiji ne možeš da uđeš na sajt da gledaš pornografiju, nasilje, perverzije, ovo ono. Država brine o tome. Ne kažem da je sjajno u Saudijskoj Arabiji, da je bezgrešno. Ali neko brine, država brine. Mi smo pušteni iz lanca, satanisti rade, kidaju kockarnice na svakom ćošku. Imate Mozart Sport, na primjer, portal, koji ne može da se gleda u mnogo državi. Grcija, na primjer. Saudijska Arabija, na primjer. Ги блокира тие сајтови кои всушност се легално коцкање, легален хазард, кај што можете да плаќате, доплаќате и така натаму и така натаму. Тој феномен на социјалните мрежи кои го окупираат нашиот живот. Гледате како влегува во нашиот живот. Имат одредена анализа правена 2013 година, кога се уште социјалните мрежи не се до тој степен експлодирани. Руски психолози прават одредена анализа, 60 деца кои ќе издржат еден ден да немат никаков контакт со телефони, со мобилни телефони, со лаптопови, компјутери и така натаму. Само 3 деца, 2 девојчиња и едно машко. Кај повеќе од 10 деца се појавуваат самоубиствени нагони, повраќање, потење на рацете, тахикарди и така натаму и така натаму. Ние станавме зависни од социјалните мрежи, станавме зависни од овие телефони. Ние не знаеме да функционираме. Ни се случува короната, имаме распад на системот, распад на бракови. Не знаат мажот и жената да разговарат, не знаат таткото и децата да разговарат, не знаат мајката и децата да разговарат. И подостои имаме угледни фамилии, деца на угледни фамилии земале пиштол или земале пушка и убиле 8 или 9 деца. Како тоа да го дефинираме, како тоа да дефинишемо? Види, интернет и социјалне мрежи нису уопште штетне, ако се користи на адекватан начин. Ти можеш sa nožem da sečeš lubenicu i paradajza, možeš da ubiješ nevinog čoveka. Ti sa mobilnim telefonom možeš da poskidaš mnoge korisne informacije, da ga koristiš za svoju dobrobit. Imaš aplikaciju, možda čitaš Sveto pismo, možda čitaš podatke iz astronomije, iz arheologije, iz mase dobrih izvora da čitaš. Ali ako ti svom detetu ne kažeš ovo je dobro, ovo nije dobro. To je kao kad uđeš u prodavnicu i povedeš dete. Ima nezdrave stvari, ima zdrave stvari. Ne znači da je prodavnica štetna zato što se tamo prodaju i loše i dobre stvari. Kupuješ dobre stvari, loše ne kupuješ. Ali moraš dete da naučiš da pravi razliku između onoga što je dobro i onoga što je loše. Znači nije telefon, internet zlo, nego zloupotreba telefona i interneta. Razumeš? Znači, radi se o tome što sa decom niko ne radi da im kaže ovo je dobro, ovo nije dobro, ovo pazi, ovo nemoj da paziš. Koji će roditelj danas da, to rade neki konzervativni, religiozni ljudi, razumeš, ugradi aplikaciju da dete ne može i kontroliše šta dete gleda. Roditelji ne, niti kontrolišu šta deca gledaju, niti da izlaze, ni šta rade, ni s kim se druže. Znači, roditelji su krivi, prijatelju, mora da postoji odgovornost, a nije krivi internet. Родители су криви, шта е интернет криви? Интернет може да ти помогне. И сега испаѓа дека државата не е крива, Западот не е крив, западни вредности. Испаѓа министерот, излегува на пресконференција министерот за образование, кој поднесе оставка господин Руџи, вели ова е резултат на западните вредности. Тако е. Дете, Ратко Младич не е западна вредност. На 100 метри од училиштето каде што се случува масакрот Владислав Рибникар, вие го имате моралот на Ратко Младич. Ратко Младич не е сигурно западна вредност. Тоа што се случува во Казан, да се случува во Тексас, да се случува во Њујорк, да се случува во Америка, каде што имате серијски масовни убици. Тоа се случува во Русија. Пред една година во Казан, во Татарстан, влезе човек, уби 12-13 луѓе, скока деца од први, од втори кат, што ќе рече дека тие серијски или сатанистички убиства немаат исток запад. Имаат само растурена фамилија, имаат само разорена фамилија, разорени семејни вредности, демократизација, како што вие ја нарекувате. Пази, пријатели, овако. Човек неće да се купа. Неće да се купа. И онда га опседну бактерије, микроорганизми и тако даље. И он се разболи. И каже, криве су бактерије, криви су вируси. Нису криве бактерије, пријателju, него ти неćeš да се купаш. Нису ти криве западне вредности. И nije ti kriv reality. Nego ti koji ne održavaš svoju duhovnu... Ko te bije po ušima gledaš reality? Ko te bije po ušima gledaš pornografiju? Ko te bije po ušima da gledaš horor i da ideš u kockarnicu? Ko te tera? Znači, kriv je reality. Ne, nego si ti kriv što si to izabrao.
krive su bakterije. Ne, nego si ti nećeš da se kupaš, prijatelju. Znači, prijatelju mora početi da se kupaš, tako treba da... Ali on neće da prihvati da je on kriv za nešto. Ne, ja ništa nisam kriv. Kriva je vlada, kriva je ovo, kriva je... zato što ti imaš da narod neće ni za šta da se pita, da je narod neodgovoran, dolaze satanisti i nameću nam demokratiju, legalizovano ovo, i narod to može, idemo, evo ima kockarnici, ima javne kuće, ima droga, ima to. Сега имаме родова еднаквост. Гледате, која е таа флоскула родова Rodna ravnopravnost. Равноправност. Или еднаквост по македонски. Znači, narod to hoće. Narod to trči. Pa narod, ovi gastarbajteri, razumeš, to ti je viši nivo. Imaš debilana i onda kad postaneš debil, onda sledeći korak je gastarbajter. Onda ideš tamo da ti uzmu dušu. Evo, dođi kako ima na zapadu pare, dođi, bato. Ti dođeš, on ti uzme dušu. Razumeš, razvaliti porodice, razvaliti decu, razumeš, urnišete, odvalite, ali ti imaš pare. U stvari ti nemaš pare, ti živiš na kredit. To ti je posledica, razumeš, ima prvi nivo, drugi nivo. Znači, ko je kriv? Nisu krive zapadne vrednosti, nego si ti kriv što si izabrao za... Kriv je Bog što je stavio drvo u Edenskom vrtu. Pa čekaj, Bog ti je dao Edenski vrt da uživaš i dao ti je tamo jedno drvo da ne diraš. I ti se zaletiš ko govedo na to drvo. I Bog je kriv što je postavio drvo. Dobro, Петрович, родова еднаквост или родова рамноправност. Да. Тоа е новата реалност. Тако е. Или новата нормалност, или новата нормалност која денес се живееме. Што тоа значи, гледате? LGBT, сега има и К. Ti si, Vasko, malo konzervativan i ovako si malo staromodan. Moraš malo da se emancipuješ, malo da se demokratizuješ. Ne može tako, znaš, inače, Makedonija, ti imaš veliki utjecaj u Makedoniji, Makedonija nikad neće dostići taj nivo demokratizacije kao što je Srbija, razumeš? Zato što ti tu kočiš i praviš ove... Priznam da je tako. Znači, u demokratiji, mislim, ja se time ne bavim, ali, evo, pošto mi je pitao da ti odgovorim, znači, u demokratiji je jedan novi vid aktivnosti i filozofije, imaš darvinizam, imaš i tako neke druge filozofije, imaš rodna ravnopravnost. Znači, rodna ravnopravnost, postoji pol i postoji rod. Pol je ono što imaš između nogu, a rod je ono što imaš između ušiju. Znači, ako između nogu imaš penis, onda si muški pol. Ako imaš vaginu, onda si ženski pol. A između ušiju, u glavi, šta imaš? Možda kažeš, ti možda budeš muškog pola, a da kažeš, ja se osjećam kao žensko. Tvoj rod je ženski. Tvoj pol je, znači, muški, jer imaš penis, ali tvoj rod je ženski, ti kažeš, ja se osjećam kao žena. A možda kažeš, ja se osjećam kao... Ti, na primjer, imaš tih rodova, evo mogu da ti pročitam neke rodove koji su danas popularni. Znači imaš, na primjer, u Americi ima negde preko 96 rodova raznih. Koje ti možeš da izabereš i ti izabereš koji ćeš rod. Znači od dva pola 96 roda. Imaš rodova koliko god hoćeš i ti izabereš koji hoćeš rod, prijatelju. Ti imaš dva pola, ali rodova može, evo. Zainteresovani građani u prijavi mogu odabrati preko 97 rodnih identiteta. Znači ti si muško ili žensko po polu, ali što se roda tiče, ti možeš da budeš agresivac ili agresivka, čubaka, rodni odmetnik, osoba kreativnog pola, muškarača, polirodna osoba, višerodna osoba, treći pol, nerodna osoba, nina upiski zicipiske, fafafine, lhamana, maverike, vhakavakhine, fakaleti, čibados, monak. Ukoliko ovih 97 rodnih identiteta nedovoljno precizno opisuju vaš rodni identitet, nudi vam se opcija broj 98 da ti upišeš šta si. Znači ti kažeš, ja sam samo po polu muško ili žensko, ali po rodu ja sam cisizde, fifizde, žizizde, razumeš? To je ona K. Znači, LGBT i sad ima i ono queer. Queer znači, on se traži. On se još nije odredio koji će da bude. On je queer. I to je demokratija i to moraš da poštuješ, prijatelj. Vidite, ние постојано говорим LGBT и 99% од населението или гледачите не знае што значи таа кратенка LGBT. LGBT, znači, kako ne znaju, L je lezbijka, gej je gej, Da. biseksualac,
ti trans. Znači, on je muško, ali kaže da se osjeća kao žensko. I imate K. Ima queer, to je sad ono queer znači on se traži. Nije u ove 4 grupe, on se traži, to je ovde, znači ovde ti nudi 97 opcija, da ti možeš da se, ako se tu ne nađeš, imaš 98 da se upišeš. I to je demokratija, i ti to moraš da poštuješ, prijatelju. Ne možeš protiv toga da pričaš, to je ovo. Ako ti kažeš nešto ružno protiv toga, ideš u zatvor. Znači, on hoće da bude ta rodna ravnopravnost, radi bato šta hoćeš, ja nemam ništa protiv, radi šta hoćeš. Ja živim na mom selu, na mom imanju, gledam svoja posla, ne može. Ne može. Blejiš po internetu, truješ narod. Ti možeš svakog trenutku u demokratskoj državi da budeš lažno optužen, imaju svoje ljude u pravosuđu, samo pošalje novinar mail sudiji, sudija šalje policiju, ekipa izlazi ovde, izvini Miroljub, mislim, ja nemam ništa protiv tebe, ali moram da te privodim i da ti pretresam kuću do... Nema problema, bato, radi ti svoj posao, ja radim moj posao. Ja nikog ne napadam, ne pozivam nijako nasilje. Znači, Miroljub... Znači, ne pozivam nasilje protiv LGBTQ, protiv evolucionista, ateista, nek svako živi kako hoće, ako može, pošto vi se zaklinjate u demokratiju, da svako... Ne problem što... Pustite mene da ja živim moj život. Ne može! Ne je problem što vi ne ste protiv njih, što vi ne govorite protiv njih. Problem je to što ste primer koji je različan od njih. Tako je. Znači, ne sme da se tolerira različnost. Vi poglednete, ajde da ne gi zajme političkite temi, da ne gi zajme ovi LGBT temi i tako natamo. Novak Đoković, koji ne jedi meso, pa imate takvi burni reakciji, vidi ki je različen, kako velat, žena mu go natera da ne jedi meso. Tako je, žena. Pa na stolpna sramot je stavat. Pa poradi to ne osvojiva Wimbledon, poradi to ne osvoji 25, ne goat vo istorijat ili najdobar vo istorijat i tako natamo. Vidite, sve što je različno, nije nego prifakjame. A vi vidite deka najgolemite vojskovodci, najgolemite borci, pa i najgolemi teniser, всушност се хранат како што се храните вие или како што се храниле луѓето во историјата. Дека тие практицираат природен начин на живот, тоа за што и вие се залагате. Vidi, ti možeš da budeš različit, ali da budeš različita budala. Evo, ovdje imaš razne opcije kako ćeš da budeš budala. Možda budeš budala na ovaj način, narkoman, alkoholičar, kurvar, kockar, ovo. Samo ne smeš da budeš zdrav. Jer ako budeš bio zdrav... Zdrav tuka i zdrav tuka. Tako je, onda ćeš da prođeš kao što je prošao Novak Đoković u Australiji, kad su ga tamo maltretirali i hapsili, 2 puta ga vraćali. Ima da te tako maltretiramo, da ovo. Ili ćeš da prođeš kao ovaj koksu, da prođeš kao Aleksandar Stambolijski, čuveni bugarski junak, ili mnogi kao Milan Nedić, koga su ubili, razumeš, bacili ga sa 3. sprata, razumeš, zato što je došao da spašava ljude. Znači, proći ćeš kao što su prošli ovaj. Važi, bato, ja ću pred izaberem da tako prođem. Kako što pomini naši od spasitelj. Pa kao što su ubili Isusa Hrista. Kogo predavat ljuto. Kao što su ubili Kostu Pećanca koji je spašavao ljudske živote, razumeš, oni ga proglasili za izdajnika. Razumeš? Tako da, ti ako hoćeš da u ovom svetu budeš neprogonjen, moraš da si budala. A ako hoćeš da budeš normalan, treba si del na masata. Onda, jel pazi, u stara vremena su oni vezivali ljude lancima. Sad ih drže u zabludama na drogama. To je modern nivo i opcija ropstva. Od njih naprave narkomane, ludake, stoka s kojom se manipuliše i sad se pojavi neko koji kaže ljudima, vi niste stoka, vi ste carski sinovi, Bog vas je stvorio da se razvijate, da budete srećni. Petrović, mnogo mi se dopadna ova vaša eksplikacija, analiza koja pravite na semejството на Đoковиć. Kako velite, baš me interesira da vidim da li sinot na Đoковиć ќе го достигне нивото на Новак Đoковиć, што значи дека вие всушност алудирате дека мајката на Новак Đoковиć, Диана, и дека таткото на Новак Đoковиć, Срđan Đoковиć, всушност направија светски шампион. Или тенисер најдобар во историјата. И, знаете, тоа се веројатно, тоа се всушност сите процеси кои ни се случуваат, кои ние ги прифаќаме или не ги прифаќаме. Новак Đoковиć може би е еден исклучителен пример, каде што тој не посетува училиште, вонредно полага. Тоа не му го дозволи така натаму и така натаму. И доаѓаме нели до темата на училиштата, кој вие нарекувате дебилана,
Не ги праќајте децата во дебилана. И кога тоа кажувте пред 3 или 4 години, за мене беше шокантно, како нели да не ги праќаме децата во училиште, што ќе правиме со тие деца и така натаму и така натаму. Можеме ли прво примерот на Џоковиќ да го изанализираме, за да можеме да дојдеме до тоа што денес не се случи и што не е тема на разговор. Можеме ли пример Џоковиќа да изанализираме? Гледате, он не е ишол у школу. Отац и мајка су направили најболјeg тенисера. И ви кажете да вама биче интересантно да видите дали ќе син Новака Џоковиќа да има такав успех како што има Новак Џоковиќ. Пази, главни шампион tu je Novakov otac Srđan Đoković. On je iz čuvene familije iz Jasenovog polja. On je mogao da propadne u Beogradu ili po svetu. Ne, on je izabrao da se oženio sa devojkom iz dobre familije. Znači, izabrao je dobru ženu. Ja sam imao priliku da upoznam majku Novaka Đokovića. To je žena Britka Sablja. Ona ovako mršava ženica, ovako, ali znaš, kakav vatra. Kad su oni njenog sina Novaka maltretirali da ide u debilanu. Znaš ti kad je ona došla u debilanu? Kad ih je sve postrojila tamo? Škola, učilište. Tako je, kad je zviznula šakom o 100. Ona ovako, mirna ženica mršava ovako, da razumiješ, mislio bi, to kad je ti sina, hoćeš od njenog sina da praviš kretena, kad ona zvizne šakom o 100. Moj sin da sedi ovde u vašim goveđim klupama, da od njega vi pravite. Vi znate bolje od mene šta je dobro za moje dete. Kad im je graknula, brate, svi u mišje rupe. Koja majka danas će tako da grakne u debilani, kao što je graknula Novakova majka? Ali pazi, tu Novakovu majku je birao Srđan. Srđan ju je birao. Da on nju nije birao. Da je bio izabrao neku problematičnu, ne bi Novak bio to što je danas. I onda ti imaš tandem, razumeš, muž i žena, dobri ljudi, imaju oni svoje nedostatke i mane, ali Bog je preko njih uradio čudo i naprave Novaka, koji je, to što on pobeđuje u teniskom, to je za mene 5. liga, to meni nisu nikakvi uspesi. Osim što on pokazuje da je, zato što je na toj hrani izdržljiv. Novak je najveći promoter prirodne medicine. Najveći. Neću da, evo samo ću da pričam iskreno, neću da pričam druge stvari, jer to, razumeš, je zabranjeno da se priča o tim nekim drugim stvarima zbog koga su njega maltretirali. Evo, ja poštujem zakone demokratije, ne smeš da pričaš o zabranjenim temama, a kao u demokratiji sve je dozvoljeno. Znači, Novak je najveći svetski promoter prirodne medicine. Nije savršen, ali zašto? Jer imao je roditelje koji su bili, imao je pre svega oca, koji je birao majku, nije majka birala oca. Otac je glava porodice. Ali on je izabrao najbolju devojku i napravio, razumeš, šampiona. Hoćeš ti, Novače, da budeš šampion, da vidimo kakav će da bude tvoj sin. Razumeš? Vi kažete da Novak može da izgubi u prvom ili u drugom setu, ali ako dođe mač ili... 3., 4., 5. set, ne možeš ti sin da igraš. Ne možeš ti sin da igraš. I дека тоа го објаснувате со начинот на исхрана. Pa gledaj, ti imaš biljojeda, imaš mesojeda. Lav je mesojed. Srna je biljojed. Lav može da trči za srnom 100 metara, posle 100 metara, ako je ne uvati na prvi 100 metara, on ne može njoj da trči jer lav nema izdržljivost. I to su radile studije. Ljudi treba da čitaju knjige doktora Milisava Nikolića, Ishrana za sportiste, oporavak sportiste, gde on to lepo objašnjava. Radili su studije ljudi koji su na biljnoj hrani i oni koji jedu meso ili jedu pola meso. Koliko su ovi koji su na biljnoj hrani najizdržljiviji. Pogledaj Karla Luisa, koji je na olimpijskim igrama osvoji po 8 zlatnih medalja. On je imao, pored trenera, imao nutricionistu koji mu je spremao isključivo biljnu hranu. Isto kao danas Novak. Pogledaj Edvina Mozisa, nepobedivog godinama na 440 metara sa preponama. On je isto bio na 100% biljnoj hrani. Teniser koji je imao najviše Grand Slam pobjeda. To ti je Martina Navratilova. Ona se hranila kao Novak Đoković. Znači, najizdržljiviji ljudi. Studija koju je radio Američki institut za nutricionizam je tragao koji je najizdržljiviji narod na planeti Zemlji. Mislim, nisu istraživali Makedoniju, da su istraživali, utvrdili bi da su Makedonci. Ali, nema veze. Ali, oni su na osnovu ovih naroda, tu su istražili jedno 50-60 naroda, najizdržljiviji su Tarahumara Indijanci, koji žive na planini Visoka Sierra u Meksiku. Oni organizuju maratone na 300 kilometara. Ne ovo Mickey Mouse trči po ravnom 50 kilometara. 300 kilometara uzbrdo nizbrdo, bato. Znaš kakvi su? I nema voda. Nema kapčinja. Vidi, pa ima on usput izvor vode pa popije. Ali čime se oni, i onda kad su analizirali čime se oni hrane. Njihova hrana su ti kukuruz i mahunarke. Znači žitarice i mahunarke koji imaju sve esencijalne aminokiseline. Hrane se biljnom hranom, kao Novak. Brate, on trči 300 kilometara. I ja kad sam ovo ispričao, na jednom predavanju, dođe meni Vukojica Sandić, čuveni istoričar,
i predsjednik škole Gusala Sandić kaže, Miroljube, hvala ti što si ovo ispričao. Ja da sam ovo pričao, rekli bi da sam ja budale, da sam lud. Kaže, u mom selu su bila dva čoveka, Jakov Jakovljević i još jedan, zaboravio sam. Kaže, on trči za srnom. I juri srnu i srna kad se umori, on je uhvate, veže, stavi na leđe, donese u selo. Kaže, ja da sam to ispričao, u Bobovu, kod Pljevalja, čuveno selo. Kaže, ja da sam to negdje ispričao, oni mi rekli da sam ja lažovčina. Sad kad si ti ovo ispričao, sad ja smijem da pričam o Jakovu Jakovljeviću i ovim ostalima, kaže, s Bobova, on, brate, trči za srnom, brate. Uvati. Tako su radili Tarahumare indijanci. On lovi srnu ne s puškom, tad puške nisu bile. On trči za srnom dok je ne uvati. I srna, umori se od trčanja, ovaj stigne, veže na leđe i donese kući. Tarahumare indijanci. 300 kilometri. Oni se takmiče u maratonima 300 kilometara, bato. A ne ova 40 kilometara, ovi penzioneri, ovo. Ali pazi čime se oni hrane. Biljnom hranom, bato. Kao Novak Đoković. I tu je recept, dobro, Novak Đoković ima i interesuju ga i duhovne stvari, to je vrlo bitno, ali ishrana je ključ, ekstremno bitna, razumeš? I vodeći uzrok smrti danas u svetu je nezdrava ishrana, prevashodno jedenje mesa. Čovjek je po anatomiji biljave, on jede leševe mrtvih bolesnih života. Srce, kako velite, kancer, rak, abortus sega. Sad je abortus broj 1. Sad je abortus broj 1. Pa, i samoubistva na возраст od 10 do 14. Pazi, kod mladih ljudi u Americi, ali mi još nismo dostali taj nivo, mi smo zaostali. Znači, ali idemo ka tome. U Americi, drugi vodeći uzrok smrti, kod dece od 10 do 14 godina, je samoubistvo. Drugi vodeći uzrok smrti. A znaš ko je prvi? Nesrećni slučajevi. Odnosno, nebriga roditelja. Dete padne kroz prozor, dete ubije ga struja, zgazi ga auto. Broj 1 je nebriga roditelja, oni to zovu nesrećni slučaj. A broj 2, samoubistvo. Pa to, deca se ubije, drugi vodeći uzrok smrti. I to nije samo između 10 i 14 godina, nego između 10 i 32 godine. Ti je u Americi. Znači, tako da mi smo zaostali, Srbija, Makedonija, razumeš, kod nas još, vi u Makedoniji nemate ni serijske ubice. Nemame, hvala Bogu. Vi ste zaostali, brate, vi ste zaostali. Ali, polako, idete u pravom smeru, razumeš, ove napredne demokratske vrednosti, tako da će to i kod vas da dođe. Dobro. Kakav ambijent treba da bude sozdaden, dete na 13 ili 14 godina, gledajte, onije formulacije koje se upotrebuje dete, maltretirano, to ima 14 godini. U Biblijata se smeta дека posle 12 godini. To ne je dete, to je maš. To je, punoletstvo je po Bibliji sa 12 godina. Isus je sa 12 godina držao predavanje onim teolozima u hramu. Znači, punoletstvo se stiče kad čovek zna da raspoznaju dobro od zla. Kad čitam istorijske knjige, u Crnoj Gori su se ženili sa 15 godina. On sa 15 godina sve znao da radi, bato, istreniran, izbrifovan. Kako je on tako osposobljen? Odrastao je kao Isus. Možemo da kažemo slično kao Novak Đoković. Ti kad čitaš, Novak Đoković je spavao u istom krevetu sa svojim ocem. Otac se nije odvajao od njega. 24 sata otac pored njega. Nema debilana, bato, ovde ideš sa mnom. Spavamo u istom krevetu. Jedemo iz istog tanjira. To je trening. Tako je Isus odrastao, učio od svoga oca da radi posao. Razumeš? Nije išao da bleji, učio teologiju. Pazi, još je odrastao u Nazaretu, koji je vrlo problematičan grad. Po nemoralu i paganima i tako dalje i tako dalje. To go piše, ne li? Tako piše, ali zato što je bio veliki uticaj roditelja. Poleti Jevreji, gde god dođu, prva stvar koju rade, otvaraju jevrejsku osnovnu školu. Zašto? Da bi sačuvali decu od asimilacije, od lošeg uticaja i tako dalje. Imaju, onda zakupe kvart, tu ne može da kupi, da dođu neki indijanci da kupuju stanove. Ba, to ne može. Ili kuću. Tu žive samo Jevreji, imaju svoje prodavnice, imaju svoje restorane, razumeš, imaju svoje škole, imaju svoje molitvene domove i čuvaju se od destruktivnog uticaja i uči dete od malih nogu. Ti si Jevrej. Moraš u svemu da budeš najbolji. Je ti jasno? Tako mene moj otac učio. Ti si potomak Vojvode Radonje, guvernera svih brda. Ti moraš da budeš u svemu najbolji. Svaki Makedonac treba da zna da su njegovi preci doneli civilizaciju i pismenost u Evropu. I svaki Makedonac mora da bude najbolji u svemu. To je ono što je rekao čuveni trener košarkaški, Dejan Milović, kaže, ja sam sve svoje srebrne i bronzane medalje bacio u kantu za đubre. Samo se priznaje zlato, bato. Samo ako nisi najbolji da ovo drugo se ne... Znači, ti si stvoren da budeš videlo u ovom svetu. I tako trebaš da se trenira, ne da ti da budeš, razumeš, neko s kim će da se manipuliše i tako dalje. Imate istraživanje tuka u Srbija, дека 90% od decата
контактот со дрогата имат во училиштата. Дека 90% од младите првиот контакт со дрога го имат во училиштата или дебилани како вие ги нарекувате? Па nije to samo u Srbiji, to je svuda. Ja sam te podatke čuo od jednog lekara s kojim sam gostao u jednoj emisiji na Happy televiziji i on je to iznao, on je psihijatar u penziji i on je rekao, kaže, gospođo voditeljki, pošto voditeljki se nije baš svidelo ovo što sam ja pričao i onda on kaže, pa imamo studije da 90% narkomana prvi put drogu proba u školskom dvorištu. Isto ti je sa cigaretama. Ja sam snimao video sa mojom majkom. Ja sam, na primer, pušio 9 meseci dok sam bio u majčinoj utrobi. To mi je majka par godina pred smrti ispričala. Nisam znao da sam pušio 9 meseci. I ja nju pitam, gde si naučila da pušiš? I snimio sam video, ima na internetu. Pa kaže, u školi. Pitam moju sestru od strica od iz Leskovac, gde si ti naučila da pušiš? U školi. Znači, gde deca nauče da puše? Da piju alkohol, da se drogiraju, da gledaju pornografiju? U školi, brate. Ali to nisu škole. Znaš šta su škole? Škole su ono što je otvarao Sveti Sava, što je otvarao Njegoš, gde su deca učila se moralu, da čitaju i da pišu, da rade neki posao sa kožom, sa drvetom, poljoprivreda, stočarstvo. To su učili i kod roditelja, ali ovde su još išli na viši level. Razumeš? To su bile škole, gde se ti učiš da budeš sposoban, da se učiš da se sutra ženiš, da stvaraš porodicu. I ti ljudi su bili sposobni, imali su po 10 dece, 15 dece. Žena koja više rađa, ona je zdravija, tu se pokreću naročito posebni hormoni. Danas je rađenje prikazano kao, kad si u drugom stanju, ti si bolestan. Trudnoća je bolest. Ti kad ideš da se porođaš, ideš u bolnicu. Pa to je prirodni proces, razumeš, koji žena sama može da obavi. Lijepo. Ugledna familija, ugledan roditelj ili ugledni roditelji, ugledan tatko, doktor, radiolog, majka, profesorka po biologiji ili mikrobiologiji ili makrobiologiji, nebitno. I детето тренира во Стрелана, на стадионот на фудбалски клуб Партизан, доаѓа од 14 метри го погодува чуворот, обезбедувањето во училиштето. И ние сите сме шокирани како може дете на 14 години. Добро, што се случува? Кој е виновен во целата? Шта се дешава? Кој е крив у читавој тој причи? Pa šta je problem što dete sa 40 godina ide u streljanu da vežba? Aleksandar Makedonski, Skenderbeg sa 10-11 godina učio da puca. Šta je tu problem? Problem je što ti pucanje možda zloupotrebiš. Šta je problem da se ti treniraš da pucaš sutra u samoodbrani? Šta je tu problem? Ti si sa 12 godina po Bibliji punoletan. Problem je što ti nisi učen nekim drugim stvarima, da ne zloupotrebljavaš pucanje, da se učiš da je život najveća vrednost, da je život svetinja. A to što si ti rekao ugledan, po čemu ugledan? Ugledan u goveđem sistemu vrednosti. Završio goveđe škole i goveđe fakultete. Po čemu ugledan? Ugledan je neko ko je u životu ostvario određene rezultate. Šta si ti uradio u životu na stvaranju dobrih ljudi? Jer ovaj svet je stvoren iz samo jednog razloga, stvaranja dobrih ljudi. Добро, зошто да речеме девојчиња? Најмногу на списокот се девојчиња или девојчици. Дали е тука улогата на мајката? Порака према мајката, гледате, изместени вредности, семейни изместени вредности, значи младо дете на 14 години, 1 месец се подготвува, прави списоци, гледа филмови, проучува кривичен законник на Србија дали ќе може да одговара и 2 месеци пред да направи 14 години го прави то злодело. Како ви е тоа да го видите? Гледате, татко, мајка, наставници, учители, школство, психолози, педагози, така натаму, никој тоа не го приметува. Како да е дух тоа дете, како да не комуницира со никој. Прави списоци, се подготвува, тренира и убива 9 луѓе. Питање за тебе, дали ти веруеш медијима? Ја им не веруjem ништа. Добро, што? Ја знам како су мене пљували, како су лагали, шта су се причали. Значи, ја медијима не веруjem ништа. Има 9. Ја сам на интернету гледал, послал ми е мој пријателј видео, jedne majke, čija prijateljica ima ćerku koja je išla u tu školu. I ona sedi i onako trese se po strani. I ona kaže ovako. Kaže, među roditeljima postoji priča da je taj dečko 3 puta prijavljivao vršnjačko nasilje direktoru, psihologu, pedagogu. I niko na to nije reagovao. To priča žena. Da li je to istina ili nije, ja ne znam. Ali ono što ja mogu da ti kažem, moji prijatelji, pošto ja dobijam puno mailova, moji prijatelji su pokrenuli jedan internet sajt koji se zove debilana.info, gde deca šalju svoje iskustva iz tih ateističkih škola. Šta se tamo radi? Ja takih pisama dobijam jako puno, ja sam snimao neke video kolumne gde sam čitao šta se radi u Debilani. Znači, ti imaš jedno stravično, verbalno, fizičko i seksualno nasilje nad decom.
To je jezivo. Znači, klinac kaže, tata, ja ću da idem tamo ako me ti prisije, ali ja rizikujem da će tamo ili mene neko dubi ili ću ja nekog dubim. Ja sam taki pisan dobio jako puno. Mislite дека тоа е причината? Дека на тој начин можеме да оправдаме еден... Ja samo kažem, roditelj je odgovoran. Zašto je neki klinac počinio neko krivično delo? Odgovoran je roditelj. U ovoj državi žive i druga deca koja to ne rade. Zašto? Zato što roditelji sa njima više rade. Komunicirат, ги гледат, ги слушаат. Vodi dete sa sobom, ti trebaš sa svojim sinom da budeš... Kako велите, таткото на Новак Đoković јади со него, спие со него, Tako има je. целоста контрола на него. Sve 24 sata nadzor, prijatelju. To se tako radi, to je odgovoran roditelj. I onda će tvoje dete da bude u poslu kojim se bavi najbolje. Razumeš? A ti kad pustiš dete, ti tvoje dete viđaš 5 minuta dnevno ili viđaš ga za vikend pola sata. Pa kakvo je to roditeljstvo? I onda je neko drugi kriv. Taj mali ovo, on ima spiskove. Ja to ne verujem ništa medijima. Možda jeste tačno, možda ništa. To mislim дека го кажа и српскиот председател. Pa ne znam ja da li je to istina, ja neću time se bavim. Mislim дека на Ja samo kažem. телевизија интервју тоа го гледав. Ko je za to odgovoran? Odgovorni su roditelji. Ti imaš jednog lika koji je svoju ćerku puštao u pola noći da skita, ubili su ćerku, taj mesto da bude u mišoj rupi, on ne silazi sa medija, on drži sa... Ali to ti je demokratija. Ti najveće dijabolike puštaš u medije da oni lupetaju da pričaju gluposti. Ето гледате, еве, вториот случај, Младеноваc, 19 години, син на полковник или подполковник во војската на Република Србија, во генералштаб на војската на Република Србија, зима пушку, убива 8 луѓе. Pa demokratija. Demokratija, bato. Каква демократија? Гледате, Luda kuća, to se zove demokratija ili luda kuća? сите овие кои беа удбаши, кои бива во името на удба и Аркан, и Јашанин, и Рубишич и така натаму и така натаму, сите се тие деца на полковници на JNA. Потекнат од угледни семејства, Мирољуб, знаете, потекнат од угледни семејства, тоа сам да ви кажам. A šta su ugledni? Bili komunistički oficiri. Bato, primeni ti u Srbiji Dušanov zakonik ili zakonopravilo Svetog Save. Rešavaš sve probleme. Rešavaš sve probleme. Obrazovanje, obraz, obrazovanje. A vi uvedeš dobre zakone, bato, i odmah se rešava. Šta je uslov međunarodnih terorista za Srbiju, za Makedoniju, za Crnu Goru? Morate da uvedete dobre zakone. Odnosno satanističke zakone. Ako hoćete da vam damo pare. Znači, ti ako hoćeš da napreduješ u demokratiji, moraš da uvedeš satanske zakone. Ako hoćeš da se povežeš sa Bogom, da imaš zdravu decu i zdrav ambijent, onda treba da udiš Božje zakone. Dobro, što je porok danas? Šta? Šta danas ili kako danas definišete porok? Šta je porok? Porok danas i pre 3000 godina isto, sve ono što te uništava je porok ili greh. Sve ono što razara tvoje fizičko i duhovno zdravlje i fizičko i duhovno zdravlje ljudi oko tebe. To je porok. Nema tu neke filozofije. Ali sve te biblijske vrednosti, moralne vrednosti, to se ismejava, to je staromodno, to je prevaziđeno, sad je drugo vreme. Не личи својата, да речеме, грижа на совест, бидејќи вие бевте прв кој тргна против образованието во Србија. Ги нарекувавте училиштата дебилана. Добро. Како велите, има разлика помеѓу вистинско и говеđe или говецко. Tako, da od tebe prave govedo. U Bibliji piše da su ljudi kao, da postoje ljudi koji su kao stoka koja se vodi na klanje. Gde su oni naučili da budu stoka? И како велат, овие деца не гледа телевизија, туку се хранат од социјалните мрежи кај што вие сте цар. На YouTube, вие сте цар на YouTube. Дали не сметате дека со тоа вашо омаловажување на училиштата, на школите, како ги нарекувате дебилана, или говеđe образование, всушност, нови деца им праќате порака да не веруваат во школите, да не веруваат во наставниците, во учителите, да нема авторитет. Еве што се случува. То исто каже Свети Сава. Свети Сава каже немој да верuješ грчким свештеницima. Ovi nastavnici, ima tu dobrih nastavnika, ali oni se ništa ne pitaju. Znači, ne treba verovati grčkim sveštenicima, kaže Sveti Sava. Ne treba verovati ateističkim nastavnicima, ja to kažem. Pazi, 1934. godine, pre 99 godina, Vladika Nikolaj Velimirović, jedan od najvećih intelektualaca u našoj novijoj istoriji, on kaže, 1934. pre 99 godina, kaže, naše škole su najveći neprijatelj našem narodu. Od obdaništa do univerziteta. Od osnovne škole do univerziteta. Kaže, umesto da škole i univerziteti otvaraju duhovne oči, duhovni vid deci, najveći procenat onih koji završe ove škole postaju duhovno slepi.
To je bilo pre 99 godina, govorio je Vladika Nikolaj. A danas je puta 10 gore. Roditelj to ne vidi, ti očekuješ da ti država. Pa zato što su ljudi nezainteresovani, mi imamo demokratsko društvo gde nam se nameću svi. Ali ti imaš alternativu. Gledaj, ti u zakonu Republike Srbije imaš opciju, imaš na internetu zakon Republike Srbije, zakon o obrazovanju, imaš opciju kućno školovanje. Znači ti dođeš u školu i kažeš, želim da moje dete edukujem kod kuće, kao što je Novak Đoković radio. Odnosno njegov red. I ti dođeš tamo, prijaviš se. Imavme takva situacija. To imaš ti u Srbiji zakon. Ne, mi imavme 2 ili 3 години карантини со короната. И то психолошки ги разори децата. Бидејќи децата сака да комуницират. Нису имали с ким да... Па добро, стана дома, знаете. Онлайн училиште. Тоа е боле. Па добро, сте учели ли некош онлайн? 1 година да не видите никој, да бидете дома. Како да не видите никој, имаш породицу, имаш браќа и сестру. Да будете тамо во тој компјутер. Шта да будеш, брате? Будеш под надзором родителја. Немате никаква комуникација. Како немаш никаква комуникација? Шта, немаш двориште у куќи, не можеш да изаđеш... Добро, живеат во солитери, живеат до 40 квадрати, во 80, во 100, не живеат... Деца изаđu испред у паркиć, odvedeš dete na jahanje, družiš se sa familijom, ima 1000 opcija. Znači, dete mora da ide u debilanu da bi se socijalizovalo. Dobro, mislite дека тие дебилани се виновни и причина за сите проблеми кои се случуваат? Pa, debilana je samo sredstvo za uništavanje dece. A oni koji šalju decu u debilanu, to su roditelji. To su roditelji. Значи, ние, за да не ги уништуваме децата, според вас, не треба да ги праќаме во училиште. U ateističke učilište ne. Postoje zdrava učilišta. Dobro, imate deca, na primjer, 7 години, имате деца 8 години, имате деца 9 години. Učiš ga da radi. Работи сопругата, работите вие. Пријатели. Што ќе прават тие деца ако не се во училиште, ако не се во градинки, така натаму? Да, вие сакате нели да го свртите светот тумбе или наопачки, чисто ме интересира како ќе објасните тоа, што со тие деца, кај што мајката или таткото работат, или имате еден родител, или немаат родител. Има у Македонија една изрека коju smo mi Srbi pokupili od Makedonaca. Нешто и вие да соберете од Иако е тоа исти народ, али нема везе, ја се мало шалим. У сам случај, има една македонска изрека која каже... Јас да би бил на место на србите, би сакал да бидам исти народ со македонците, бидејќи ние го имаме Александар Македонски. Ние го имаме Александар Македонски. И Скендербег и сви остали. Па добро, Скендербег. И Филип други. Па Скендербег не е по цар Душан, туку е по Александар Македонски. Ево где се крунисо цар Душан, крунисо со Скопје. Па ти да доđеш u Beograd, ti da dođeš u Beograd i da pitaš Beograđane gde je sahranjen car Dušan, oni ne bi znali. Pa ne znam. Oni ne bi znali da je u crkvi Svetog Marka. Marka, во центарот. U centru. Isto ko što Hrvati ne znaju gde je grob Bana Jelačića, pa ja moram da idem u Zagreb da im ja pokazujem. Znači, ne znaju. Ali... Šta ste se kupili od Makedonaca, ajde da... Vidi, ima jedna makedonska izreka koja kaže ovako. Ne možeš da se ženiš ako nemaš onu stvar. Znači, ne možeš da ideš u svatove da se ženiš ako nemaš onu stvar. Pa vi imate 97%, 97 možnosti ima. Samo malo, da ti kažem. Da imate polova. Ti, prijatelju, nemaš uslove da brineš o svom detetu. Kako ćeš da rađaš dete kad nemaš uslove? To možeš u demokratiji. Čitaj zakonopravilo Svetog Save, čitaj Dušanov zakonik. Ti kad se ženiš, bato, dolaziš kod sveštenika, koji je tada bio Britka Sablja, čitaj kakvi su bili sveštenici u vreme Njegoša, ismejavali su Njegoša, kaže, gle kakav je Njegoš, gle kakvi su mu sveštenici obučeni ko obični ljudi, naoružani, idu ko šerifi po Crnoj Gori, obilaze sela. Brate, on u torbi drži Sveto pismo, ovde drži sablju, kuburu. I, brate, zavodi red, to su bili sveštenici, Britke Sablje. Ti hoćeš se ženiš, moraš da dobiš dozvolu od sveštenika. Ja bi da se ženim. Ti da se ženiš. Nema ker za šta te ugrize. Šta ćeš ti da se ženiš? Ko će ti izdržava tu tvoju ženu? Nema, i ti ne možeš se ženiš. Aj probaj da se ženiš ako smeš. Dobro, Miroljub, koji vi se idoli? Šta? Ko su idoli vaših učenika ovde, vaših deca? Koji im se idoli na vašite deca? Nema idola, mi nismo idolopoklonici. Naš uzor je Isus Hristos. Arkan, Ko? Mladić, Kristijan Golubović. To su idoli na vašite deca. Vidi. Ako napravite odredan anketa, to se idoli na vaše deca. Znaš u čemu je razlika, kako ja delim? Jedan raspad vi se slučува на општеството, на друштвото, иако не сте членки на Европска унија. Иако гледате повеќе од 70% кон исток на Русија, вие имате еден распад на системот кој ви се случува. Sad ću te objasniti. Znači, jedna od podela među ljudima je podela na ljude koji su nešto uradili korisno u životu
ili koji rade nešto korisno u životu, i ljudi koji ne rade ništa korisno u životu. Evo, sad ću da izanaliziram ljude koji ste ispomenuo. Arkan, koji ima svoje nedostatke i mane, on je rizikovao svoj život da spreči 3. genocid nad srpskim narodom u 20. veku. On je mogao da sedi, razumeš, da pije piće i da mu ženske šete oko njega. Ne, on nije pio alkohol, on je išao da krvari gaće i da brani narod od 3. genocida u 20. veku. Tako da, Arkan je uradio puno pozitivnih stvari, spašavao je ljudske živote. Spomenuo si Ratka Mladića. Ljudi koji su izvršili 2 genocida nad srpskim narodom u 20. veku, optužili su Srbe da su Srbi učili genocid. Ja sam objavio video koji mi je dao Zoran Krasić iz Srpske radikalne stranke, veliki intelektualac, zove se Srebrenica, izdani grad, u kojoj imaš video snimke da general Ratko Mladić ulazi u praznu Srebrenicu, imaš dokumente holandskih oficira da nikome nije pala dlaka s glave kad je ušao u Srebrenicu, on je ponudio lokalnim muslimanima, a možete da osnovite, možete da se iselite. Kaže, iselit ćemo se. Oni se iseljavaju, on ulazi u svaki autobus, ima video snimci, pozdravljaju. Tako da priča to da je Ratko Mladić ratni zločinac, to može u Hagu da se priča, tako se priča i o Kosti Pećancu, velikom gerilcu, o Milanu Nediću i drugim junacima. Spomenuo su Kristijana Golubića, ja sam tog čoveka upoznao. Nije on savršen, ali pazi, on je bio po zatvorima zato što nije teo da radi za sistem. Nije teo da radi za sistem. On nije znao za bolju opciju, bio kao Robin Hood. To je čovjek visokih moralnih načela. Mnoge korisne i pozitivne stvari radi. Ja sam s njim gostao u Miliciju, on se oženio sa jednom devojkom koja je meni rođaka iz Kuča poreklom, iz dobre familije se oženio, visoki moralni standardi, odrastao je u ludilu u kome smo svi odrasli, pravio je neke greške, ali on nije hteo da se proda. To što je bio u realitiju, išao je da uzme neku kintu da preživi, da se prehrani, maltretirali su ga ceo život. On ima mnoge pozitivne osobine, sva ova 3 čoveka koja si ti spomenuo, mnoge pozitivne osobine. Bolje da su im oni uzori, nego da im je uzor Jimi Hendrix, Ćićolina i ovi sa realitija, ovi nemoralni i tako dalje. Tako da... Петруч, го оставив 3 минути да кажете. Да. Вие всушност ја нацртавте диагнозата на болеста на српското општество. Каде што луѓе од таа страна на моралот, од таа страна на законот, ги промовирате како символи на нешто добро, на нешто морално. Гледате, Кристијан Глобовиќ, интелигентен, кој би се бавел со науката, би бил сигурно доктор на науки. Меѓутоа, интелигенцијата не значи бришење на тоа што го прави. Промовирање на одредени вредности преку реални шоуа. Промовирање на одредени вредности преку социјални мрежи, кои воопшто не може да се наречат пристојни вредности. Од тоа ви отруено српското општество. Ова дете тоа го гледало. Ова дете не гледало филмови со Чарли Чаплин. Не гледало филмови, не знам, кои снимале во Холивуд или било каде на друго место. Ги гледало овие ликови. Се дивеело или им биле идоли овие ликови. Овој што убива Младенова, статко му е подполковник во генералштаб војската на Република Србија. Вие живеете во тие митови. И тие митови ви го разорот општеството. Тука, и вие не сте свесни зашто ви случат. И сега вие доаѓате во она улога во која ги обвинувавте родителите дека сите ви се виновни, само вие не сте виновни. Не, вие сте виновни. Создавте такво друштво и општество во кое луѓето убиваат. Исто како во Америка. Тоа што го критикувате на Запад, вие всушност го направите тука. Kog nevinog čoveka je ubio Arkan? Kristijan Golubović ili Ratko Mladić? Kad si čuo Arkana da je pozivao na nasilje, na drogu, na kurve, na ovo? Arkan беше убиец во името на УДБА. Šta? Па имате архиви. Šta? Имате функционери на УДБА кои признаваат дека Аркан бил на нивни платен список. Му давале значки, му давале легитимации, му давале инструкции. Убивал за УДБА. Vidi, prijatelju, ti imaš u Crnoj Gori... Губивали оној што бил. Prijatelju, ti imaš u Crnoj Gori za vreme Njegoša. Па вие овие убици ке најте позитивни работи, нови Коста Кецмановиќ ке му најте дека е позитивен. Нисам рекол дека тој всушност ги убил децата кои го малтретирале, видите ви. Пријателју. Во тој проблем. Ja ne znam šta je sa Kostom, da sam ja nešto pitam u državi. Да го и шамарате кога ќе видите. Значи кога ќе видите такви патоногени, значи однесувања, не треба да му врзете два шамари, да седнете да разговарате со него. Па не може дете на 13-14 години да проучува кривичен законник.
еден месец да се подготвува други. Ти веруваш медима, ја не верувам. То српскиот председател го кажа и на пресконференција, кога едва избореш, едва издишуваш и на интервјуто на Хепи телевизија во понеделникот, мислам. Види, ја би могao да веруjem о том случaju vezano za Kostu Kecmanovića, kad bi sa njim popričao, medijima ne verujem ništa, to odmah da ti kažem. A što se tiče ovoga što si ti rekao, Arkan dobio ovo, dobio ono. Evo sad ja ću ti navesti primjer u vreme Njegoša. Njegoš je napravio red u Crne Gore. I dođu neki banditi iz Crne Gore, ubiju nevinog čoveka, da mu otmu pare ili iz bilo kog grada i pobegnu u Tursku. Njegoš kaže, ko mi donese glavu onog tamo bandita što je pobio, ima 5000 fiorina. I dođe Baja, ode u Tursku, razumeš, pređe granicu ilegalno, nađe ovog bandita, likvidira ga, donese glavu. Evo, Vladiko, glava tog i tog. Ti imaš da je u vreme bivše Jugoslavije. Imao si direktora INE, pljačkaša, bandita koji je napravio zločine najstrašnije u Jugoslaviji. Rekli Arkanu, Arkane, idi tamo, to je priča koju sam ja čuo, znači idi tamo, likvidira onog bandita. Ode čovjek i likvidira bandita, šta je to problem? Ako je tačna ta priča da ga likvidirao. Je to zločin što je išao da likvidira kriminalca? Nemo se zafrkamo, Arkan bio ubica, ovo ono. Petrović, znaš ko je... Vi verujete v ova? Šta? Ovo što go zborite, verujete? Naravno da verujem. Da je Kosta... Знаете што е проблем? Šta je problem? Што 95% Србите веруваат во ова, ако не и 100%. Пријателју. Вие всушност, верувајќи во такви приказни, Да. создавате проблематични вредности, проблематични идоли. Децата, гледајќи ги тие идоли, смета дека треба да бидат Аркан, Кристијан Голубовиќ, не смета дека треба да бидат Никола Тесла. Pa ti budi kao Nikola Tesla da prizivaš demone. Не, никој од нив не смета дека треба да биде Никола Тесла. Сака да бидат Кристијан Голубовиќ, сака да бидат Ратко Младич. А гледате навијачите на Партизан ке беа исфрлени од УЕФА, бидејќи на стадионот со оној знак на редонда, како велат Благој твојој мајци која те родила. Значи тоа се вредности кои вие ги развивате и подоцна се чудите зошто ви се случува во дебиланата да ви убиваат деца. Да убиваат деца кои седат, прават скара или роштил, во Младеновац доаѓа овој зима пушка тамо, ги масакрира. Знаете, тоа се проблеми. To što je Srbija bila bombardovana, je to dokaz da je Srbija na lošem putu ili da je na dobrom putu? Тоа што е Србија бомбардирана. Je to zato što je Srbija loša ili što je dobra? Значи дека вие се уште не сте освестени каде е проблемот. Тако е, пријателје. Видите, вие сте бомбардирани, не дека некој ве мрзи. Вие сте бомбардирани бидејќи сте правеле одредени злосторства како што правели Учака. И како генерали Нучака, команданти Нучака се во Хаг, така се генерали команданти на Србија во Хаг. Значи, НАТО... Проблемот е сега што вие тие команданти, наместо да ги маргинализирате, вие ги викате во мејнстрим медиумите, на главните телевизии и тие ви проповедат вредности, тие ви се идоли, тие ви кажуваат што треба да правите и тука е проблем. Ова што ви се случува, мислам дека ќе извлечете pouка, ви никаква pouка не извлекоте ко општество ко Србија. Значи, hoćeš da kažeš da je NATO jedna moralna organizacija koja se bori... Не, апсолутно не. Него? Па НАТО нема ни основа да но причина нема правна основа, но причината која се случува, па ние ги гледавме те бегалци од Косово. Па ние гледавме кој геноцид правеа двете страни. Затоа велам и команданти Нучака се во Хаг. Затоа велам и дека генерали, команданти, политичари Србија се исто така во Хаг. Геноцид имаше на двете страни. Чекај, зар nije бомбардовање НАТО апсолутно неоправдано? Чекај. Ама не апсолутно неоправдано. Ти кажеш да е Србија била бомбардована затоа што е правила проблеми. Па да, Србија правеше проблеми. Знаете, и онда е НАТО ту дошло да... По истиот принцип ние сега треба да оправдуваме интервенцијата или агресијата на Украина, бидејќи русите се малтретирани во Донбас. И сега имате тамо дневно по 200 бомби, гранати, сотани, кинжали, така натаму, нели? Малтретирани се русите во Украина. Има 15 барања или 16 барања на украинската страна. Опседа влезе во Донбас, да види дали има направено такви зверства и Русија става вето на тоа. И до тоа го користи сега за да оправда агресијата со тоа З, што велите заколи или заколи во Украина. И тука е проблемот. Вие никаква pouка не извлекувате, знаете. Јас мислам дека вие човек со едни широки видици дека тоа ќе успее да се издигне на целата оваа ситуација. Пријателју, ја промовишен морал Светог писма. Kad ljudi neće da čitaju Sveto pismo, ja im približavam ono što im je blisko, zakonopravilo Svetog Save, Dušanov zakonik. Kad ni to neće, postoje lokalni ljudi
koji imaju svoje nedostatke i mane, ali koji su se borili da spašavaju ljudske živote, kao što je bio Arkan, kao što je bio Ratko Mladić. Kristijan Golubović se i borio da preživi, znači borio se, kome je on zlo naneo da je on nešto ne... Borio se da preživi, odrastao u komunističkom ambijentu, gledao da spašava živu glavu, nije imao ko da ga usmeri, borio se... Pa i ovo dete je maltretirano. Pravio je emisiju, evo... I ovo dete je maltretirano, se bori da prežive, vežba, mesec, dena, pravi spisoci, ubiva 9 deca. I veruj medijima. Koji sakat, koji sakat. Ja ne znam šta je bilo sa Kostom. 9 groba ima. Ja samo kažem da njegov otac nije o njemu vodio dovoljno brigu i da njegov otac za to najodgovorniji, ja o tome pričam. Slučaj ubijanja u školi Ribnikar sa ovom trojicom koju si ti ocrnio, nije nikakav problem, nema nikakve veze. Znači, nema nikakve, kakve veze ima general Ratko Mladić sa Kostom Kecmanovićem, nema nikakve veze. Ima. I dole. Šta i dole? I dole na novite generaciji. Otko ti znaš zašto je on poubio tu decu? Pa ima mural tamo na 100 metri od učilišta na Ratko Mladić. Pa treba da ima, nego šta? Arkan vi je sve prisuten, vo debatite na televiziji. Nije, pa treba da bude prisutan. Kristijan Golubović isto tako. Svi to ovi igrači koji se bija u hak, očli vančani. Pa ko priča o moralu više? Jel više priča o moralu Kristijan Golubović ili svi doktori nauka zajedno na Beogradskom univerzitetu? Se rekao, napravite Kalugerka Kristijan Golubović. Vija Kristijan Golubović ustaške napravite reinkarnacija na Sveti Sava. Kako što je Arkan, reinkarnacija novija Vojnina. Nije tačno. Petar Petrović Njegaš. Pa vi toga kažu... U današnjim medijima Kristijan Golubović priča o pametnim i moralnim stvarima. Ja sam gostao u 2 njegove emisije. Nađi mi jednog doktora sa Beogradskog univerziteta koji priča nešto pametno. Doktor na Beogradskom univerzitetu. On može da bude doktor samo u demokratiji, u goveđem sistemu vrednosti. Sutra, ako da Bog da se obnovi teokratija, on će da ide na njivu da se prevaspitava. Čega doktor? Doktor evolucije. Čega doktor? Nema se zafrkamo, ti navodiš tu neke, treba da bude doktor, kakvi doktor uglednik, koji uglednik ne građani. Znaš kako kažu ko mene u kućima? Nema budale dok školu nek završi. To su najveće budale. Čim čuješ da neko ima titulu doktor, odmah znaš da je neka dijabola, da je neka budaletina, brate, beži od njega ko od kuge. Kakav doktor, bre? Doktor je bio... Care Dušane. Aleksandar Makedonski. Nemojte da se nervirate. Ne, pričamo. Nije smo i prijatelji. Mi smo braća. Nije smo i prijatelji. Kade kad završi ovo? Kad Hristos dođe. Kad Hristos dođe uskoro. Znači, samo malo strpljenja. Ja se za tebe ne brinem, ti si dobar sa Bill Gatesom i s Elonom Muskom, on će tebe na mesec tamo da... Pa ne li rekovte deka sam konzervativan? Se vidite deka sam demokratičan, deka sam so Bill Gates i s Elon Musk. Ti si tu na dve i nisi ni vino ni voda, tu igraš neku igru, malo tamo, malo vamo. Nit smrdi, nit miriše. Ali ne, tvoj uticaj na društvo je pozitivan, imaš neke nedostatke, ali ti si mlad čovjek, tako da ima vremena za tebe. Ako Kristijan Golubović uspel da se reinkarnira, da bude dobar, ima šanse i za mene. I za tebe. Što ke se slučilo? Ke zaprili ova ludilo. Bili kao na istine ludilo. Neće da zaprili, nego će da bude još gore. Evo, oni ti u medijima najavljuju 3. svetski rat. Sad će ovo, to su crvene linije. Znaš, oni organizuju, oni vode obe strane sukoba i oni mogu da naprave rat u svakom trenutku. Ljudi misle da se to neće desiti, žive po gradovima, uljuljkavaju se u lažima. Ko je pametan, treba što pre da napušta grad. Pitanje dana kada će oni da započnu 3. svetski rat. Jer isti oni koji prodaju drogu, koji distribuju kocku, pornografiju, oni vode sve svetske tokove. Oni uživaju u prolivanju ljudske krvi. I oni otvoreno govore da i najavljuju 3. svetski rat. Konačno u Bibliji piše da će da bude klanica. Ko neće da veruje svojim očima, nek čita Bibliju. Neće ni Bibliju da veruju. Posle kuka i kad izgineš, kriv mi ovaj, kriv mi onaj. Znači, bit će kidanje. Ke bidat li bezbedni decata? Znate, ko gledahme što slučaja u Belgradci, te bih mi splašeni za naših deca. Biće li deca bezbedna? Pa biće ako roditelji o njima budu brinuli. Ako ti živiš u gradu sa svojim detetom, dete ti nije bezbedno. Kako može dete da bude bezbedno? Još ga puštaš sami da ide u školu. Možda ga zgazi neki pijanica, možda neko da ga upuca, mogu da ga otmu. I posle neko drugi kriv. Znači, moraš da brineš o svom detetu 24 sata sa njim, ko što je Srđan Đoković bio sa svojim sinom 24 sata. I još imaš podršku majke koja će da lupa šakom o sto, samo nek dođe neko da mi dira dete. Vi znate bolje od mene šta je najbolje za moje dete. Znači, moraš da se boriš i ti i tvoja žena za tvoje dete ako hoćeš da ga spasiš u ovom ludilu. To je recept. Petrović, hvala mnogo. Hvala tebi. Ovo je više prvi odel
на интервјуто со Миролјо Петрович, овде се емисијата во Центар, јас сум Васко Евтов, почитувани гледачи. Ако ви се допадна вечерашната емисија, да ми верувате дека во недела во 22 часот е вториот дел. Всушност, тој е првиот дел од интервјуто со Миролјо Петрович, меѓутоа, знаете, на крај ги поделивме. Вториот дел на интервјуто го емитувавме во четврток, вечера во 22 часот. Првиот дел, всушност, кој го емитуваме како втор дел, недела во 22 часот. Таму се оние пикантни работи на Македонија, спомнување на Македонија во Библијата, Александар Македонски, кој е Александар Македонски, како потекнал Александар Македонски, Словенија и така натаму и така натаму, значи едно ексклузивно интервју. Се гледаме во недела во 22 часот, до недела во 22 часот. Пријатно вечер Македонија, каде да си.